नाइ तंगनाय जत खापांनि ताहोताय बक संनो चिनि कक टिबिनि कक तमनर न जत लामसको आं तंगन लगे राकेस फाइदे हिंगाय मियानि काइसा गुमति हांकनि पार्टी मुंनो तयै अ ककनो सुक्रबोय जों ताबुक साइमालायानो अ पार्टी मुरो ओंखा थांना क्या साल सिगांगो त्रिपुरा हास्टेनि महाराजा पदकिशोर देबबर्मा जे बो गुमति हांकर डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट बाय जे तरितकान्थि चाकुमा डीएम बाय बो जे करंगना नायमानि एबा करंगि तंमानि जे कामिं आमसाइनि हामक्राय ताय कामिं आमसाइनि गोबांमा सेबसाब अबा हायरंनो तयै बाहायके डेभलप खालायनानै अबा हायरंनो तयै बबा स्पेशली इमारजेंसी कक सालायनानै हिनै बो फन खालायमारक यागा फन खालायते अबा हाय मास काइसा कारि जाखा बुबाग्रा पदकिशोर देबबर्मा पियाबा अ जरावनो जे तरितकान्थि चाकुमा जे बुबाग्रानो सामानि कक जे आं ताबुक जरा करै आं ताबुक मति व्यस्त हाय सामुं व्यस्त हिनि गोबांमा सामुंनो फुनुगै बबा हायकेनो बुबाग्रानो टाइमलेस बेबा टाइम नष्ट खालायो जे अबा हायकेनो जरा दिया आंगै मास काइसा कारि रहरमानि तरितकान्थि चाकुमा जे गुमति हांकनि डीएम बुबाग्रा पदकिशोर देबबर्मानो टाइम अबा हायकेनो पाइरि रिमानि एबा जरा पाइरि रिमानि मास काइसा गा अबनि बिसिंगो बुबाग्रा हायपनो बताइसा कल करना नायफिरमानि बुबाग्रानि नाम्बार न जियां गुमति हांकर डिस्ट्रिक्टनि मेजिस्ट्रेट एबा डीएम बरं गोनां तरितकान्थि चाकुमा बो बुबाग्रानि कलिंग नाम्बार न ब्लक खायरिखा बिजि खिगलायरिखा ताइ अबनो कारिबो WhatsApp बिजि अबा हायकै नाम्बार ब्लक बिजि खिगलाय रिबायखा गुमति हांकनि मेजिस्ट्रेट डीएम बरं गोनां तरितकान्थि चाकुमा ग अबनो तयै जे बुबाग्रा थांका सानदेनि दिनो जे सारिकनि अतै 7टा बा 7:30 अबा हाय टाइम बो थांका जे इमारजेंसी बो काइसा सामुं नांमानि बागै बा अबनो तैनो जे आमचायो हामक्राय डेभलपमेन्ट गोबांमा अबा हाय सामुं हमनो तयै जाहातो जरागरि खाबो बो थांगै मालायनि हिनै बुबाग्रा पदकिशोर देबबर्मा थांमानि ग अ थांमानि जरावनो यां बुबाग्रानो हाबनानि परमिशन लिया यां आरो पुलिस सिकिउरिटी तंनाय बरक तामसि जानाय जे डीएम सावो अबनो अंनाय बरक जाहातो डीएम नि सिकिउरिटी रकबा गाय बुबाग्रा पदकिशोर देबबर्मा मा हाबुलिया किफिलि मा फायका अबनो तैनो जे गोबांमा कक सोशल मीडिया रगो आवाय मुंगै तंमानि जे बांला चैनल रगो टाउन बागो हर थां हरनि 9टा 10टा थांगो हरनि 11टा थांगो अबा हायके गोबांमा बांला सोशल मीडिया कावै तंमानि एंके ताइ आरो गोबांमा बुबाग्रानो चाया खायै यां डीएम नो काहाम खायबि माने बांला मीडिया रगो एंको अबा हायकेनो सालायमानि जे खरकसा डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट बाय मालने थांका हांके अबा हायके मालने थानानै नांगिया जे अफिशियल बाबे अनअफिशियल बाबे बा सालो मालाय मानो तान बागे हर थां हर गथ'गो थां होनै फेबा बुबाग्रा अरबो 7टा बा 7:30 अबा हाय टाइम थाङो सुदु बुबाग्रा खरसा थांगिया आरो जे टिटि एडिसि हापांनि सीईएम बरंगना पुर्णचन्द्र जमातिया ताइ चीफ सेक्रेटारि बरबो गोबांमा आरो थांगो अलगिबो बुबाग्रानि गारिबो काजाक ताइ अबरो कारिबो बुबाग्राबो बो खरकसे एमडीसी पोस्ट त्रिपुरा मथानि ताइ त्रिपुरा मथानि बो एमडीसी पोस्ट तंगैबो एमडीसी इंगैबो ताइ बिनि टेकाइसा पोस्ट तंगबो जे त्रिपुरा मथानिबो फाउंडार त्रिपुरा मथानिबो बो संसानाय अजुमा बो फाउंडार ताइ त्रिपुरा हास्टेनिबो बो खरकसा राजा हिनै सिनेजागै तंगौ अंका अबनो बिनि काइथाम पोस्ट तमनो फन्टोसे पोस्ट नो दाम रिलिया बरन तो दाम रिलिया न पोस्ट नो फन्टो दाम रिलिया अबहाय अंखा जे गुमति हांकरनि जे मेजिस्ट्रेट डीएम बरंगनां तरितकान्थि चाकुमा अंका अबनो तैनो जे गोबांमा आवायमु उमानि क कालायमाने अबनो तै ओआईटी एब्रो आजुगै तंलिया त्रिपुरा मथा आजुगै तंलिया यां जे TWF आजुगै तंलिया मियाओ हंके 2 तारिख 6 मास 2025 साल मारिओ मियाओ हंके गुमति हांकरनि जे डीएम हाबानकनो मियाओ शाटडाउन लक रिजाखा मियाओ हंके शाटडाउन लक रिवो रिखा खाबां ताव ताइ बहक सं इंगा अरबो सीआरपीएफ गोबांमा बीएसएफ गोबांमा टीएसआर गोबांमा ताइ त्रिपुरा पुलिस गोबांमा अबा हायके पुरा वाइसे बयनो तारकाटा बेरा जाली तंमा हायकेनो मियाओ पुलिस के सिकिउरिटी गार्ड दि तंफानोचे मियाओ पुलिस हंनारगै मालिया अबा हायकेनो मियाओ ताला रिवो रिखा जे गुमति हांकर मेजिस्ट्रेट ऑफिस जे डीएम हाबा नक अबनो मिया
tala riori ka saddaun lok khabang tao tai bok song go obono karibo tabo tai kereng thayo obo haike rijagai mamung tongo khowai ni diam habanok phanong tho eba yang dolai ni diam habanok phanong tho eba yango sabot ni diam habanok phanong tho eba os ni sabot os ni je diam habanok phanong tho eba yango kobangma jagani obahai engoi mamung tongo khabang tao tai bohok song eba lama phano kotor khe andolon kaisa lama অবরোধ khlaiye lama kasolaye obahai ke phano kaisa mamung tongo jodino torit kanti chakhmano Tripura hastini CM borong gonang Dr. Manik Saha je bo obahai khlaiye je bono suspend yakhaba oroni transfer hoya kangkai obahai kotor andolon chole mano khabang tao tai bohok song hinai miao sawi khonari mani je OYTF ni khoroksa adong ngaka obono teino tabuk kabangma hoi choi nglajak engkai naidi oro kabangma sate kelayo je kok teman bisini sing khana mani gomoti hangkorni je DM je torikani chakhuma regani rang phaikebo regani rang ria kabangma obahai facility je kabangma facility obahai ke sex sanam boibo khoros khai sai tongo hunibo obahai ke je miao kaisa kok tmang ke chingno o kok tmang ya pharano je kobui tamo tatal tamo song obahai kok tmang chingno phunungnai je bobahai ke boro chire kholai kya bobahai ke salai kya ngata obno karibo je bo kono obahai ke samung naiya je samung nayo je visit khlai phayo ngay bono resolution abeke sei ribo kento ba o resolution ni mutabek bo kono samung khlaiya bo sudo DM gotibo achui tongo tai public ni fine snamboi ba fan snamboi obahai keno bo khoros khibi chai tongo hnibo koktoma ngaka obo chini kokya obo ja miya talarnai lukurong ni kok ngaka chung okong no chung tabuk sukruboi saikhnaro khabang taw tai bohok song engka tabuk domdi jodino obahai kai talarimani bisingtei tabuk Tripura hasteni CM borong bonang Dr. Manik Saha bo tamo reaction ni no abono tiyei engka oboni tiyei tabuk botamo khok khengno phiaba tabuk sajotei mongsa khok khengyako Dr. Manik Saha engka tabuk naidi Tripura o omohai je association je Tripura motha BJP bai thangjak engka IPF tibo BJP bai thangjak kaitam sarkar tongoise tini obahai ke sak nang yang tongo engkai titi edisio bot kento Tripura motha sarkar obahai ke no BJP bai bo sarkar kendra unibo tabo mantri ngai tongo yang borong gonang Onemes Deburma yang borong gonang yang tamhani Bishoketu Deburma borong gonang Bishoketu Deburma song borobo tabo Tripura motha bai yang BJP jodungino tabo borobo to hasteni mantri bolong mantri henai borok tabo bolong mantri no ngai tongo ngaka yang bolong mantri tongo yango kabang mo abahai no tongo abo to deise tabo naidi sak nang yang ngai tongo BJP rok Tripura motha no ngkai tamungai abahai ngai tong Tripura hasteni political thangkorangni halok obono tabuk sangmong ngkai yang jodino political simungsi election kana wo omo haikai mileage ni bagai eba omo vote manane bagai jodino homdom unglayo hongkai yang tongko song tongnai Tripura sal lukurok public rogle tamo angnaiba masaya manaya ang tongbo nuhunai kerei mamago makanya matsumi ang tongbo nuhunai kerei mokolo mukde kopulong sarane mai kerei ang tongbo kebo nuhunai kerei obo haikeno yang hasik bisingo tongnai Tripura sal lukurok hongkai khali aborong no bohok ni kosto mokol ni kosto tongnani chanani kosto angai tongo yang baksa borok hengke rang poisa no bagai sanamboi man yang rang ni lama bahai khaiman eba yang political thangka hangkai aron hoite bahai ke percentage na hari chaiman obo hairono kabangma political bisingtei anglai tongo abo chungno chung saka hangkai chungno saje phanmong dong khapang daw tai bohok song sarai sawo ang muti phuna sawon bo saya muti party sawon bo saya kento ba kabangma political tabo BJP IPF te Tripura motha borok je kaitham bodol ni bisingono tabo percentage le joto jagaon percentage na hajagai tongo tamon bagino lama hamien tongo chung obo hai lama hamia rok sin mokol bus kang tongo je
je national highway lama basai badi to khwai o lama rok tabo bo thangnai di bebak kak salamjagi bai baksa yang sanangba yagi lama paija tabo salamjai baksa gari gora choli mai yang tongo Kamalpur road gari gora choli mai tongo obo hai yang tongo khapang taw tai bo song jodino Tripura hasteni tabo je political thanggrang rok obono jodino percentage na yang ka tini lama te deng khangba angya o percentage sawi tongo yang tongko song tongnai Tripura sa logorok khai bohok buksa nokho photo do athor kinai sawi ma tholai jawo yang naine ba Gumoti Hangkor district ni aro DM ni bisingono klayo je Khoroksa Tripura sa simal nuchugi nahar thumani obo bosa jote kosto khai tongkhana borok ga naitonde khapang daw dai bok chong chong asa kok kubang kok salia norok bujinai buskang ni salo political thangnani thanglai kya hangkakai norok ja hamjama jaga aro noridi ja ganong ni kha tongmani norok to tam sanai chungto jon sadron jon public kento ba nijini manthaino maya sa joti khai chire khogen kapdi je kono jinis no nok khongja hembo tei thaisa hembo ugala saisa hembo jodi no maya hangkai chire khoge kapdi khapang daw tago tai bohuk song naidi chire khongmani tabuk teka satai glayo Tripura motharok chire khongmani kok samani tabuk kaisa ongkhori phaikya tamo Bangladesh go back oba hekino kendroni home minister borong gonang Amit Shah bo saklai rimani je Bharat je Bangladesh rok phaiye je nagorik ba sakhai tonghaimani borokno o je kinkoni je mo chini India ni je mo Bharat ni borokno taisa borong jagaono rikhlai mar hona hinai oba hekino sawi tongmani ganai naidi je miani Gumoti Hangkoni o party murok baheki party kha ba tamung laikya nai naidi choyagari chini kok TV पुलिस तरफ बारी तना पुलिस दिन लोग गेला अरे नाना कालके बारी को हमरा अरे हमरा वाह आई दिशा भी दी सर एग्जाम प्रो नंगे सेकंड नेतृत्व फरिदगढ़ नेतृत्व लोग देखा करते द्विधाबोध करছে না মানে ইয়া করছে না আমরা এটা মানি না যতক্ষণ পর্যন্ত ডিএম স্যার স্যারকে এখান থেকে গুমতি জেলা থেকে বহিষ্কার মানে না করা হয় আমাদের আন্দোলন করবো এই কারণে আমরা এখানে তালা দিব দরকার হয় আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত ডিএম স্যারের ইয়া না হয় আমরা এখানে শোনো তোমরা যদি মো বললা কাম লবি তো হইছে তো আমরা একটু না না আমরা আমরা কি করেন আমরা
Office taking. There also people have gathered. Actually we told, we have invited people for around 2,000, but it is out of our expectation. Around 5,000 people have gathered over there, and here also you can see from the since morning 7:30 a.m. onwards, our youths, conducted by our youths and especially our ladies, they have shut down the office. And here also it was out of our expectation, more than our expectation. We have said around 500, but you can see from morning onwards 1,000 people have gathered even in the block office also. So this is what we want. Actually what I want to tell on what has happened is, see, we as a public representative, we are the voice of the people. We always speak the needs of the people. We go to each and every corner of the state, in the remote areas. You all know, especially the media people. Thank you to all the media friends. Now we are here standing in just in front of the Gumoti DM District Magistrate Office. So earlier in our press conference, we have said that if the government of Tripura is not giving us solutions or taking such initiative on regarding the DM of Gumoti, then we will lock all the offices entire in Gumoti district. So this is come through. We have locked the offices. With 2 offices we have already locked, and this is not the end. This is just the beginning. I would just like to say and I'll convey my message to all the medias, through medias to the government of Tripura, that if the government of Tripura doesn't give us solutions as by today evening, this protest is going to be somewhat bigger than which is beginning as of now. It will affect in the entire state, in entire district, whether it is south, whether it is Sipaizola, whether it is Gumoti, whether it is north, everywhere we are going to have a route blockade, or else we'll shut all the offices, and later the blame should not come to YTF, TWF, Tipramotha. Why is that? We have said, we have given you a time-bound manner of 96 hours, which means 4 days. In that time course, in that given time course, you cannot just give us solutions for a single DM. That is what we like to convey our message. I just want to say one more thing. Will the government of Tripura stay with one singular DM or with the alliance party, the Pramotha? You think wisely. That is what I would like to say. I would like to pass my message to government of Tripura, Shah and his governments. And if this thing can bring us to solutions, we will lock all the offices, we will block all the offices, we will block entire state in Tripura. It might be tomorrow or day after. We'll sit. That is why we are sitting together today with all our representatives, with all our leaders, and we'll discuss in a time-bound manner. We'll give you a press briefing,
in through press briefing, you will all come to know that what is our strategy for the upcoming program on this issue. This issue is not lightly. This is very serious. We urge and request government of Tripura to look into this matter very seriously. Don't take it lightly, because if it is lightly, you all know that we all our warriors got wet in this raining season. We all protest against such DM, which is not tolerable in our entire society, in entire district. That is what our demand is. In future, he should not be given as a post of DM, and he should be removed from this district, and in future he should not be given the post of DM, because he is not the quality and qualifier of this post or this chair for serving the people of Tripura. Thank you. Press meet khaya Gumoti hang kono joto jaga talar nahi nahi ina din haise 2 June wati panung no panung ferang panung sung talar nahi means nahi sini kong ni jobam sung abu pun noria. And government of Tripura, honorable chief minister, tumung no borok obonoti ye hailang beben nawe khoraksa DM ni bagai borok borok hanya like sa naw hungkang kai borok wan sung haise sung ini omok Gumoti DM simit kini bondong kha khna soni time dino after pura entire district go effect na ni chance tongo joto jaga area go road blockade ban na ni chance tongo entire district go abo government of Tripura kini saring ni bichingo sungna exact valid reason na ning chung amon sung ko government of Tripura Dr. Manik Shah, honorable chief minister, and as well as the chief secretary JK Sinha. Thank you.